Abanigba TV eji le Dabala Junction le amuga nutuome kai de mi akodi come do ikaba ka misi le nyajo do piema ako adare ya banaji nemi kado wi Abanigba TV ne yajo do pa du dere kana le amuga nutuome ike ahini ta ka de sare ike le modum dale mi afa yi ka tan lo le tu komo gudua ako adare mi afa jogan pomo wala uji ne mi afa todo laule me ke enye nate agbe me Peter ya no zima ya jo fenemi le te blessare ike ni le service ya onye modern doka ta hafi mi atenwa ponye le mi apanu po mo wochi ka fina mi agare nya jo mi alan kude ngodo nya muti dede no ji bodo fa ike pona mozo nya oji le Ghana to come yinya Ghana Immigration Service GIS odemebe yupo asi asu atikado ike yu okpobe wonye atikavon alu agbavon yinya akpe de ka alafa enebla ashike 1490 le to hodu ne amuganu to ikenye hu kale akpabu ha dope ike pona miape la masanya oji alole atikenya ope zaza ngoma ikenye Ghana Medical Association GMA woda jesi be elena dope aveyonya Ghana Health Service kakple Ministry of Health be walan kudo po do wana ontitri le COVID-19 kakple yellow fever ikene el Ghana to come ike wole fudem na nyape do wana wo muti milala matrovi mavanema agaranya jome nemi akbabe mile de ka won klumi le yeme ke do po ikenya Nusalins ebe dictionary ebe English dictionary nye do po ike elle me badam ne me fanya jo hafine wa adu bole te po ike ne elle kana mi ajogon baple mi apedi de no nyawo ike mi anno de no peji bodo po ike pona mi apomozo nyawo ji le Ghana to come tutu nyo po alo je ike ne le amuga nutu oji pomle to hotune amuga nutu ike nya hu le mi apo gologwe o ma juju de jesi be le echonge ke ji vaya o thing do asi apotore ike no moto ju ke ji kami ike apoto wenye be ebla kotoku adala moto ji ike okono tisida womne wo pedo ike wo echana agbamene novi wole kejo de jesi be le apoto le wo cho atikavon ike wo paselo alo wo kono ko fele unti abe moto pe ntinu zazan ike nya moto spare parts wo enne ike na mabuo abuba moto spare parts wo nya ike wo kokole echadidi alo le eduoma zome ka wo de jesi be le yo pa agbamaka ka mutia yo te po egbavon ho ma ike nya akpede kala fa enne bla shikin 1490 ka wo dem be apoto bi ke no moto jikeke jia jesi de no de mala moto jikeke you ako adi moto toile pa afoda de wana woman ke mozo pojido pie de mebe le yo pon ko kuku gada wonwa no via wo tie po yika wo chona atika fo ye ko cho edie Ghana de amuga nuto mepe te paro happy wo cho Ghana de egenu to pe akpado na jajira ka kle zaza wana wo ke Ghana Immigration Service job ye wo de mebe le yo tete bakble dodo ike yukode atuma anabele nyape de uji twinye togo ko gere Ghana de uji kenye boda ikene alle dumene to akle Ghana ne yo akoyo podo wona katan ako ade bibenye bakble nkubie wona ma ike yo pasia na aten asu no bie no la foye katan dem le miape gologwe women kana mia agare te babu ne mi ka mia no Ghana Medical Association GMA to pe nya gbone mi onya me ko le yowom na jiri do be dodo e kata na la to mu hana atika dodo ne Ghana to come view ko kure COVID-19 ba platform wona wo mutia jiri ro na alle afford ani le wo pe afford de wona wo muti ka wo de mebe habi ne mia ten achi dolele nu be magaten ayiji lezi enele akpaji wa enye be to come bi de said atika na no do no ko ji hana dodo wona wo ka Ghana Medical Association what them lesi banto ke COVID-19 gere Ghana to come le papa people e page no atoma vai kenye 2020 March me vai ya wo adam bebe dolele ajidudu efa me dolele kana be to come viewer mala dolele pese de do male asi ikenye safety protocol measures so ke dem be happy dolele na aje agbo lesi e bla akpajia le popo ikenye social gathering so ike wo popo le agbo so so gboma ti twenye sole ho pa pleta pepo wa
onye nu ike na be dollar le agbuglo ji agbo le Ghana du come ka de me be ku de dunya he pe afone de wona unti le pa ko be bla e pe jinu we e me vai te tri le political arena pa wona woman ye na be dollar le agbuglo ye wo je agbo ka le fifia e de me be COVID-19 dollar ike le Ghana du come ele ala fa aton ple ejibo bia de ku ka de me be happy ne nya tanga ti dollar le no ma ayi de eji le ze ne la pa pa le Ghana du come ehia pata be mi ado COVID-19 article ne du come view kana ma akpro mi ko ire me go vi kuru me panya jo wona wunti a de je si ba do ba ike na la mesenya o je pom le Ghana du come Ghana Health Service o de me be dodo la tume ike yopa asinaka atike home ike anye mile andro na dodo wona on Ghana du come view ka o de me ba atike ike AstraZeneca Pfizer pakple Johnson & Johnson wonye atike ike lo mo pombe yo akoko to do po ike no le atike yo wom le gbata du come ike Covas facility le Covas company bo le gbata du come ka o de me be yopa agbagbaje jehena atike dodo no viewer yo tento atike na amagozo so ike nya akbabla enele gbere kan ke be 40,000 yen America you tin do na atikana le Ghana to come le gbere kape elo poka do page o dem be Omicron virus kene dugu COVID-19 dollar ma you tin de jesi ameve le Ghana to come be dollar ya ele wonti ka ke wote jipuna to come bi obe no vi eve ya onye to kwade ikene yo wono le ya mabu je pe ikene Kotoka International Airport le mia pe Ghana to come ike you tin ezi no vi oji ikene quarantine pe wona ike yo adagbare onti abi ne wa gere pe do wona women ke Ghana Medical Association we ji ke opokuko na do pe eve yo be le yellow fever pe ngbegble wona onti le ike mo wote je yellow fever le nuto enyiso le Ghana to come ike 8 regions wa no vi bla enem we bu pe agboko to yellow fever pe dollar le wona woman ke Ghana Medical Association ayo your name do pa ikene la mesenya oji pom akle do pa ikene la mesenya oji pom le Ghana to come be wo adi job we ga pe la mesenya okle edunya pe wona lu edunya pe afode do be ye pe edunya ye ko du ye ko de etuma happy dollar le ameten de edinyo ike yo ja agba wo dunya hare ike no siji vai ala be la mesenya wa menye edunya pe nya wonye o ke Ghana Medical Association wo biecho do pa be yo si be wala nkuda yellow fever pe vaccination alo atika do ike na be no bio pe lambe pakoko nuwa na asute ika wa vukakple asina dollar fodi ike ni pona ko cho emu pa cho ado pe amodudu wona o mele Ghana du come godo kage yi morga mi achime penya joko asedo yenye eki afina ma ajole mi egba ma abublo ma alen kudan godonya yiti ma odoko chui nemi dede na ti podo pa ike pona mozonya oji le Ghana to come yin Ghana Immigration Service GIS wo edem be yo po egbevon akpede kala fa enekpebla aseke le no biare ike yo lele to hodu na amuga nuto ike nye huwa muti ike yo le ngom kuku wona wo mpakple kala la mesenya op akpajia njojo deje si cho Ghana Medical Association ike ole bedasi nam jidudu obe wala ngude COVID-19 pa atika do wana onti ike wo acho afo ka wo dem be Omicron variant ike ne dolale ike do cho COVID-19 ma yo tempo ame evele Ghana to come ike dolalia ele onti ke do hala to me hena atika do ne yellow fever pa dolale Ghana to come ike wachi dolale ike ne yellow fever no le miape nuto wo me nya sala wo ye ike do bo le yeme akpana le opatudu wota enye nata egbe me Peter ye no si mehenje veno le te besari ke le service ye onye modan dokata mi mitense nye ko ika mi ponye le miape ajoga npomo wona okatanje akpana mi le miape tudu ta kami poto ika mi aga no de kawo ba kula ebonyi gba TV ti tre le miape ebegbe ye jo pe akpa ji